أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Alif Lam Mim. Swallay mataw ko pakaantapan yanon. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Swallah da atuhan na inuntas kanya na uyag-uyag at tandingan. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Kaya katurunian rakaya Muhammad su kitab benar. Ato matanto ko kitab miyaw na anian. Gupya katurunian su Taurat gusu Injil. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Amyaw na aturuan ko mga manusia. Gupya katurunian su paduman. Mataan na sirana de pamaratiaya ko mga ayat wallah. Naad na bagyan nirana siksa sangat. Naswalla na mabagr. Apa paar ko kan dedinag. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Mataan naswalla na da makapagmaw na may tubo si ikulupaguda si ikulangit. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Skanya nigiir kanum buntal si kumangatian sa sadin sa kabayayan. Da atuha na inuntas kanyan. Mabagramaw ngangan. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Skanian so tumyurun rakaku kitab. So sabaadun na mga ayat a mga rarayag. Agyuto iunayanu kitab. Guad na pada makaplilingwa. Nasupman so sirana katataguan so mga puso iran sa anganangan. Napugunutan iran so minilinguron. Katuntot ko samok. Gutuntot ko keakiranon. Nada amatao ko keakiranon na inuntas wallah. Na sumitetak na ko katao nagiiran teron. Apiarat yayami uto. Kapalaya puun ko kad na nami. Nada apukas sabuto narwar ko mga papantas yakal. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kadna nami dingka pelingas mga puso ami ko oriano masa akiatu ruang kar kami. Gubegi kaming kaapuun ko hadapan kasalimo. Mataanas kanas kasutan tuwa pemumagay. Rabbana innaka jami'un nas. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Kadna nami mataanas ka imlimud ko mga manusia si ko gawi iya daasang ka amadadalmon. Mataanas wala na di pendurat ko waktu udiendi. Innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala awladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar. Mataanas susirana de pamaratiaya.
na ded na milinding kirano mga tamu kirana gusto mga watairan ko siksa wala amay tubu kasiran man nasirani itagun wapoy. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Lagi du ada tu pagtau Firaun agusum yaw na aniran api akam bukegiran so mga ayatami na bini nasasiran wala sabab ko mga dusairan nas wala na may lutikan dedeneg. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Teruang kakusirana de pamaratiaya andeeg kanuden gutimuung kanu kunaraka jahannam ami kerata-rata aderpa. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Sabna raad na tanda iyo si kudua pagtawa miya kam berat mua. Ada na isa pagtawa gi imakim bunway salalan ko Allah. Guad na salakaw ro na kafir. Ap kilairan sirana katatakpan siran ko kailaya mata. Naswalla na ikumbagrian so tabangyan ko tawa kabayaian. Mataana matataguro uman so titu at tumaku adna mga kailay niyan. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ini berayat ku mga manusia so kabayakop kekababayaan am mga babay gu mga wata gu mga kakawasaan na piyanimu abulawan na gupirak gu mga kuda akita tandaan gu mga pangangayaman gu mga babasoka giutuman na matag sagada kapipia ginawa ko kauyawiyag sa dunia naswalla naron sumapia akin dudan. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Terwangka abakor kanu penutula sumapia adigiuto adna bagianu sirana miya mananggila se ko kadna nirana mga surga apu pemangundes ko kababaanian so mga lawas saig akakal siranon gumanga karuma amanga sute gu kasuswata puun ko Allah naswalla na pagilay niyan sa mga urip niyan. Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Siran nagiiran teron akad na nami mataanas kami na miyaratiaya kami nanapiyangkar kami sa mga dusami gupa kalida sa kaming kakusik sa kunaraka. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Ang mga papantang gumiyamangim benar gupepemangungunutan gupepemamamagay gupepemanganis sa maap ko kekali bebesian. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim.
pisaksian Allah amata anaya ada patutap suaswat na inuntas kanian gu pisaksian mga malaikat gusto adna mga kataunian ama mamayan degku kapaginuntulan da patutap suaswat na inuntas kanian amma begramaw ngangan. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Mataan na aya ukit ko kapagintaw si ikwalla na su Islam. Nak na abada pagayon na yun so piyamagan ko kitab inun tabu ko uryano kaya pakataling umakirano katao. Kamindedeng kiyasiran. Nasa tawa ungkir niyan su mga ayat wallah. Na mataan na swalla na mag-ani kapamagitong. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Naamay kapamawalang kairan na turwang ka. Ainim bayuran tangakan suginawaku kuwalla gusto tawa miunutrakan. Na turwang ka kusirana piyamagan ko kita bagus sa mga ummi. Ainumim bayuran tang kano, na umim bayuran tang siran, na sabnara maturo siran, na utalikud siran, na ayabu paligot raka na soki sampayu subuan. Kaswalla na pagilay niyan sa mga urip niyan. Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq. Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Mataan na susira na di mapaparatiaya ko mga ayat Allah. Gupupemuno oniran so mga nabi sa dipatot. Gupupemuno oniran so pupemanugu ko kapaginuntulan ko mga manusia. Na pupemanutulang kakiran susik sa amali pedes. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Siran man sumyay lang sa mga galub kiran sa dunia gu sa akhirat. Guda abagyan nira na pumakatabang. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Bangkada kato kawi so sirana bigan siran sa kipantag ku kitab ay ptuwag kiran so kitab wallah kaanian siran makukum orian yan aptelikut susalumpok kirana siran na sumasang kasiran. Dhalika bi annahum qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Giyutuman na sabab sa mataan na siran na pituro iran. Adad na kakesbuar kami wapo yarwar ko mga alunga na may itong. Namia kalimpang kirang ko ukitiran ko kapagintaw supim babaasira na kabukag. Fakayfa idha jama'nahum liyawmin la rayba fih wa uffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Naanto na ikeswairan amay kalimud na misiran ko gawi iya dasang kaamadadalmon. Gu ituman sa tarutop ko umani beraniawa suping galubkian sa disiran kasalimbutan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Terwangka, ya Allah, akhirku kadato, ipumbegaing kaso kadato ko tawa kabaya aka, gupupukas na kaso kadato ko tawa kabaya aka, guipupuru kaso tawa kabaya aka, guipumbaba kaso tawa kabaya aka, sisi isa tangan kasumapia, mata anas ka igaos ko lang wantaman. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Pupakasuludin ka su gagawe ko daundo, gupupakasuludin ka su daundo ko gagawe. Gupupekagmaw na kaso uyag-uyag puun ko miyatay. Gupupekagmaw na kaso miyatay puun ko uyag-uyag. Gupriskian kaso tawa kabaya aka sa di kesarapan dapat. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay' illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsan ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير. Di ku'a umya maratiaya sudah pamaratiaya amanga panariga na salakaw kumya maratiaya kasatawang gulaw laro na dekwa gemaw Allah samay tubu inunta ubani siran kelekan sa titua kalak na pakipupengalian rekanu Allah aginawanian nasi ku Allah sukendudan. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Terwangka, hau pagmaan niyo so sisi ko mga rarabiyo udina payag niyos kanian, nakatawan dinuto Allah, gukatawan yan sungani na sisi ko mga langit, guso sisi ko lupa, naswalla na sulang wantaman nagausyan. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Wa ma amilat min su' wa ma amilat min su' تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد. Si ko gawi iya matoon umani beraniwa suping galbekyan na mapia ami masa. Gusuping galbekyan na marata. Naman dingan niya na ubabukelte sumarata agus kanyan salta mawatan. Napakipipengalian rekanu Allah ginawan niyan. Naswalla na malaihi gagaw ku mga urip niyan. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. Terwangka ya Muhammad, aos kanuna kebayaan niyo swallah na unuti ako niyo kakababayaan kanu Allah gunapian yan rekano sumanga dusa niyo. Kaswallah na manapi ama kalimuun. Qul ati'u Allah war rasul fa in
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Terwangka, unutinius walla gusu rasul, na utali kudsiran, na mataan na swalla na dinian kebayaan sudah pamaratiaya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Mataan na swalla na tinindusian swadam gusunoh, gusum bawataanu Ibrahim, gusum bawataanu Imran ko mga kaaden si iku masairan. Dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Mga muriata wasus sabeedun na puun ko sabeed na swalla na pupukan gematao. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Guni na pitiruhan na akarumau Imran, akad nang ko mataan na sakan na ini semaya akan na pelad na kanerka so sisi isa tianakan sa asang kutian na tarima ang karakan kamataan naska so pupukan gematao. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Naguni a imbawata iyan, na pitero iyan, akad nang ko mataan asakan na inimbawata akan skanyan na bebay, na swalla ilbi matao ko inimbawata, na de ko mama iba lagi du bebay, na mataan asakan na inibetua kanon sumaryam, gumataan asakan na ipelindunga kandarka agus, mga murya taunian ko syaitan na pimurkaan. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Natiari maukad na niyan sa katarima amapia, gupia katuian sa katu mapia, natiagi kors kanya no Zakaria, na umanon sumul su Zakaria ku mihrab, na makatuunon sa pagper, na piteruyan, ahey Maryam, andeng kad na imiyakwa, piteruyan, agiyaya na puun ko Allah, mataan aswalla na priskin yan sutawa kabayaan sa dikaw maakira-kira. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Roodun miyang ni Zakaria ko kadnan yan sa piteruyan, kadnang ko bgiya kong kaapunder ka sa muryata wasuti. Mataanas ka ipupukan kupang ni. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Natiyawag skanyano malaikat, askanyan na tumitindagagi isembayang kumihrab, mataan aswalla na pakipinutulian raka ay pumbawata akaso Yahya, ato matanto ko katerwa puun ko Allah, gunakuda gupindira, gunabi apad kuming gagalabag sa mga pipiya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibr wa imra'ati 'aqil. Qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha. Pituro yan,
kadnang ko ande manaya ika keedendra kenuwata. Asa benarariau tako o kalok gusok karuma ko na balak pitero o malaikat. Agi tudin man kaswalla na penggulaw laan yan sukabayaian. Qala rabbi ij'alni ayatan. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Pitero iyan, kadnang ko bagiya kong kasananao, pitero o malaikat. Aaya na naong ka na din kami pembitiarai sa mga manusia sa telawalungan, inunta o kapruwayat, napsebutang kasukad na nakasamadakal. Guptes bika se ko kagabi-gabi gusto kapita-pita. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Naguni na pitero o malaikat. Ahay Maryam, mataan aswalla na tinindus kanian gusiyuti kanian. Gutinindus kanian ko mga babay ko mga kaaden. Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hey Maryam, pangungunutang ka kukadnan ka. Gusujud ka, guperuko ka apad ko puperuruko. Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Giyutuman napad ko mga tutulagay. Ay pagilah mamer kaya Muhammad. Kadika kiran makamamasaguani ko ipapangitugiran sa mga pansumiran. Kapagilain wantawa akirani makatagikor ko Maryam. Gudi kakiran makamamasaguani ko pupangasa-sawal siran. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Guane na Peter o malaikat, ahay Maryam, mataan aswalla na adna paki penutulian raka akaterwa puunter kanyan. Aayangaran niya na Al-Masih Isa awata o Maryam. Amala imnang si Isa dunia agu sa akhirat. Gupad ko mangararani ko Allah. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Gumi pembitiara inian so mga manusia sa eko saluyuta gusto ka kesadian. Gupad ko mga bilang ataw. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Peter o Maryam, kadnang ko ande manaya ika keedendra kenuwata ada amya ka kebutra kena mama. Peter o malaikat, giyutudun man kaswalla na pegeden yan sungane na kabayaian. Igira ay penggudalan yan so kabayaian na ayabuab terunyanon na kon na keeden. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Gui pagendaw niya nun so kasurat gusto ungangan gusto Taurat gusto Injil. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Gusugu ko mga murya tao Israel na pitero iyan. Mataan asakan na sabenar adna minitaling umakor ka no tanda apuun ko kadna niyo.
kamataan asakan na kembeelang korkanu subuta alagi dubuntala papanok na iyo pengkos kanian nambelo ya papanok sabab sa idin wallah gup kepi ako subuta gusu pepenggelan gup kewiyagakan sumya matai sa sabab sa idin wallah guma penutulakan rekano sop ke kanio gusum bebetes niyo ko mga walay niyo mataan na adna matatagu saya mana titu na nauniyo oskano nakipa paratiyaya ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون Utumatan to kumyaw na ang kuwa Taurat, gupakain korkano so sabad winisapar kano, guad na minit taling umakorkano at tanda apuun kukad na niyo, na kalakan niyo so Allah guunuti ako niyo. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budun, hadha siratun mustaqim. Mataan na so Allah ikad ng ko gukad na niyo, na suwaswatan Diyos kaniyan, giyaya iyo kita untol. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Nakagi amagdakirano isa suda kaparatiyaya, na pitiro yan. Antawa mga tabang akan si ikwallah, pitiro mga hawariyun. As kami mga tabang wallah, piarat yayamis wallah, na saksiing kaamataan as kami na mimbayurantang kamiron. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin. Kadna nami piarat yayami suwini turun ka, gu inunutan nami susugu, na pakisuratang kaming kaapad ko mga saksi. Wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Na miyagikmat siran na biyadalan wallah su ikmatiran, kaswalla ilawan ko mga beraikmat. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Gunina pitero wallah, hei Isa, mataan asakan na tengan nakan skagu ipuru akan skase ku hedepangko, gusuti ingko skapuun ku serana de pamaratiaya, gumbeluing ko serana miamanguno terka ama kaumbo ko serana de pamaratiaya, taman kualungan na kiama, oriania nasakan ikendudanio, na kukumeng kuskano kung anin ada kanurun pagayo na yun. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Nasukman susirana de pamaratiaya, na siksaan ko siran sa siksa sangat si sa dunia gu sa akhirat, guda apa makatabangkiran. Wa amma alladhina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudh dhalimin. Nasukman susirana miya maratiaya guping gelub kiran sumanga pipia, na ituman yang kiran sumanga belas kiran. Naswallah na dinian kebayaan sudah pamaginuntulan. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim. Giyaya na pepenutul na merka apad ku mga ayat gusupanan na dumakukuman. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Mataan na aya lagi du Isa si ikwallah na lagi du Adam. Inad niya na puun sabuta. Uriyan niya na pitero yanun sukon na miadun. الحق من ربك فلا تكن من
من الممترين Giya sebenarnya pun ku kadnanaka nadika pengeped ku kekadua-duaan. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Nasa tawa mamawal kaun ko uriano kaya pakataling umar kau katao na turuwang ka. Asong kanu si katawagan tano sa mga wata ame gusto mga wata iyo. Gusto mga beber kami gusto mga beber kano. Gusto mga ginawa me gusto mga ginawa niyo. Urian niya na mga ngarapan tano. Sa beluwin tanwa sumur ka wala na itong parakyan ko mga bukag. Inna hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim. Mataan na ya, as kanian dun sumanga tutula benar, guda at Tuhan na inuntah swalla. Na mataan aswalla na tituas kanian sumabagramaw ngangan. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Naamay ka tumalikod siran. Na mataan aswalla na katawanian supupamaminasa. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Teruang ka, hei mga tawa tirunan ko kitab, songkano ko kateruan deta-detar tanuron, ada absuwaswatan tanwasala kau ku Allah, guda a isakoto tanuron na may tubu, gudi kuwa usaba adrek tano so saba ada mga katuhanan na sala kau ku Allah, na utalikod siran, na teruan iyo, asik si ini wa mataanas kami ng bebayurantang kami ku Allah. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Hei mga tawa tirunan ko kitab, inon yogi ipupawalae sumakapantag ku Ibrahim. Ada turunan sa Taurat agusu Injil inunta ko orianian. Bada mga sabutiyo. Ha antum haulai حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Inukan wai, askano na sira na yan na pupumawal niyo ko adna kataw niyoron. Naguni wai gi ipupawalay suda amalang niyoron. Aswallay matao, naskano idi mga tatao. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Dako betadu Ibrahim iba Yahudi gukna aba Kristian. Na ugaid naskania na tumatalia dekku benaram bebayurantang. Nada mabelo ya pedku mga pananakuto. Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu. Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Mataan na aya patota marani ko mga manusia ku Ibrahim. Nasab na rasosira na miya mangunuton. Gugyang ka iya Nabiya so Muhammad gusum ya maratiyaya. Naswallay sumisiyap kum ya maratiyaya. Waddat ta'ifatun min ahli al-kitab law yudillunakum وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.
mian dingan-dingan isa kasagurumpung ko tiurunan ko kitab. Aubakan wirambu kededeg, nada kededegiran arwar ko mga ginawairan sadiran may inengka. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Hei mga tawa tiurunan ko kitab, inon niyo pagungkira sa mga ayat wala askano na kasisaksiyan niyo. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Hei mga tawa tiurunan ko kitab, ino niyo kembutan ko benar suribat, guniyo pepegmaas subenar, askano na katawan niyo. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Napitero isa kasagurumpong ko tiurunan ko kitab, aparatiaya aniyo su ini turong kumyamaratiaya ko awalu kadundo, na ungkiran niyo ko akiriran, kaansiran mamakakasoy. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum, أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Guda perhatian niyo warwar ko tawa miunut ko ukitiyo turwang ka. Amataan na ayat turuan na suturuan wallah. Gudi kanu perhatiaya sa beed na kabagana isabu sa lagi du ini begir kanu. Udi na beed na makapamawal kiran rekanu si iku kadna niyo turwang ka. Amataan na suka kawasaan na sisi isa tangan wallah. Ipembeginian ko tawa kabayaian kaswalla na maginawa amatao. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. Ipipemili iyan sulimu iyan kutawa kabayaian kaswalla ikirku kakawasaan mala. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Naadna pedku tirunan sa kita betaw, aamay ka sarigan ka sa tamo ka madakal, na tunay niyan nerka, guad na pedkira na tao, aamay ka sarigan ka sa salada dinar, na dinian nerka tunayin, inunta ko kati-iti katitin nagang kaun, giyutong nasabab sa mataan na siran na piteroiran, ada auketa ka kedusame si ko mga ummi, na ipegang kubiran ko Allah so kabukag, asiran na katawaniran, asiran na mga bukag. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Uway nasadun sa tawa ito man yan sudien di iyan gumanang gila, na mataan aswalla na kebebayaan yan suki pananang gila. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Mataan na susiran ay pipimasayran sudien di wala agus mga sapairan sa arga amay to. Nasiran man na daakipan tagiran ko akhirat. Gudi siran imbitiaray wala gudi niyan siran ilain kwalungan na kiyama. Gudi niyan siran sutiin
guadna bagian irana siksa amali pedus. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Nama taan na adna pedkirana sa lumpo kay pemagaliniran sa mga dilairan ku kitab. Kaani ito tarima asa pedku kitab. Ak nabaw to pedku kitab. Gugiiran teruon. Ag ito na puun ku hadapan wallah. Ak nabaw to puun ku hadapan wallah. Kaipegang kubiran ku wallah suk habukeg. Asiran na katawaniran asiran na mga bukeg. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Dipatut ku manusia ai begiron wallah su kitab. Gusto ungangan, gusto kana nabii, iba sa urian niya na turuunian ko mga manusia, ambeluwi kanwa mga uri pengkuasam biwallah, na ugaid na ayat turuunian, ambeluwi kanwa mga ulama sabab kos kano na ipipengendo uniyo sa kitab, gusabab kos kano na pipengadiyan niyo. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Budi patoto benian rekanu suguuna kakwaan niyo ko mga malaikat gusto mga nabi mga katuhanan. Kaino niya rekanu suguun su kaungker ko oriano masa akam bebayuran tangiyo. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Nagwani ang baalan wallah sudiyan di ko mga nabi na piteruian. Ibet kaso ini bagayakan terkana wa kita bagu ungangan. Nasa urian iya na adna pekataling umarkan wasugu. Ato matanto ko matatangan yus kanian su Muhammad na paratiayaan yudin gu tabangin yudin skanian. Piteruian. Eno, miyayong kano, gutiari maiwang kutwa diyan diakan, piteruiran. Miyayong kami, na piteruian. Saksi inyo, gusakan na pediwa pedku mga saksi. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Nasa din sa tumalikod ko oriano to, nasiran man nasirani mga sungklid. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Besosala ko kuagama wallah ipembebenugniran asik wallah mimbayuran tang sumatatagu ku mga langit gusto lupa saka pangungunutan gu tegel gurun siran pemakan duda. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Turwangka apiarat yami sallah gusto Quran. Ini turun kami gusto ini turun ko Ibrahim gusto Ismail gusto Ishak gusto Yakub gusto mga murira na tao. Gusto ini bagay ko Musa gusto Isa gusto mga nabi puun ko kadnaniran. Da aimbi da amikira na isabu gus kami narong kami mimbayurantang. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين. Nasa din sambebenug sa salakaw ku Islam okit ku kapagi netaw na dede na ketarima apu under kanian gus kanian si sa akhirat na pedden ku mga lugi mga tao ku neraka. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Anda manaya ika pengguna na wala ku pagtawa miya mangungkir ko uryano kaya para tiyayairan. Gu kaya seksi anirana mataan na susuguna benar. Gumia kataling umakiran so mga raraya karina. Naswalla na din yan pengguna na unsu pagtawa da pamaginuntulan. Ulaika jazaohum anna alayhim la'natallahi wal malaika. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Siran mana aya belas kiran na mataan na mitum para kiran sumurka wallah. Gusto mga malaikat, gusto mga manusia akas sama-sama iran. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Maka kakal siranon, dikiran mapagkep-kep susiksa, budikiran maptetaalik. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Inon tabu susirana mitutaubat ko uryano to, gumipipiya kamataan aswalla na manapi amakalimuun. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Mataan na susirana miya mangungkir ko uryano kaya para tiyayairan. Uryania na piagumano mananiran su kaungkir. Na didin matari masuk taubatiran. Kasiran man nasiran sumya nga dededeg. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adhabun alim. Ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum mataan na susira na da pamaratiaya, amia matay kudiran kapaparatiaya, nadad na matari maapun kung gagay sa kirana makapenu ko lupa abulawan o aunon, nasiran man na adna bagyan nirana siksa amali pedes guda amamakatabang kiran. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Di kanude ni raot kumapia taman sa di kanung gusto kup kebebayaan niyo. Nasa din sa mang gusto ni wanganin na mataan aswalla na katawan niya nuto. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Langwa nu pangenengken na miya belaw ya halal ko mga murya tao Israel. Inunta so kiara mo Israel sa ginawa niyan ko dapen kiturunan ko Taurat. Turuang ka, abayanan niyo so Taurat na guniyo batiya aus kano'y mga benar. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nasa dun sa itempo niyang ko Allah so kabukag ko uryano to. Nasiran man nasiran sudah pamaginuntulan. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Turuang ka, abnar swallah, na kedegan yus ukitu Ibrahim makau untol, nada mabelo ya pedku mga pananakuto. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Mataan na aya pagenaya walay yang belainar ku mga manusia na soal Masjidil Haram am matatagu sa Makkah beberakatan guturuan ku mga kaadun. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Katataguan sa mga tanda mga rarayag aso tinindagano Ibrahim nasa din sa makasuldun na miya belaw ya sumasarig na paliugat wala ko mga manusia suka penay haji ko baitullah ko tawa pagkagawas ko ukiton nasa tawa mungkir na mataanas wala na kawasa ko mga kaadun. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Teruang ka, hei mga tawa tirunan ko kitab. Inoniyo di perhatiaya aso mga ayat wala aswalla isaksi kogi inyong gulaulaan. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Teruang ka, hei mga tawa tirunan ko kitab. Inoniyo pepengalangi kulalan wala sutawa miaratiaya. Ay peluluba iyo salala na bekugas kanu imanga saksiyun. Na kena aba kalilipati wala sugi inyong gulaulaan. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Hei sumia maratiaya, amay kaunutan iyo su isa kasagurumpong kusirana piyamagan ko kitab, na mapakakasui kanuwiran kung uryano kaya paratiaya niyo ko kakakapiri. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Naandamanaya ikap kepiriwas kano nakapepengadian rekano sa mga ayat wallah. Gusisiir kanu susugu iyan, nasa din sa kapitan yan su kitabu Allah, nasa benaramiya turu kulala na matitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei sumia maratiaya, kalak niyos wallah satitu kalak rekanian, na uba kanu mamatay sa di kanurun makam bebayurantang. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Gu kepiti niyo so tali wallah sa kasama-sama niyo. Gu di kanu pembelag-belag. Gu tadmi niyo so limor kanu wallah. Gu ne ko miriri duwe kanu na tinimu iyan so mga puso iyo. Na miya beluwi kanu sa sabab ko limu iyan na magariari. Gu miya tagu kanu ko tebaan ulan denga apoy. Na siabet kanu niyanon. Lagi dena nakapepekaliwan agar kanu wallah ko mga tanda iyan. Kaang kanu makakedig sa untol. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
nam beloi su isar kanu kasagurumpong ay ipipenuloniran sumapia gu ipsugu iran su ukita mapia gu ipsepariran sumarata nasiran man nasiran su pemakaslang sama liwanag. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Nauba kanu mabeloya lagi dusiran amim belag siran guda siran pagayo nayon ko uriano kaya pakataling umakirano mangararaya karina nasiran man na adna bagyanira na siksa albi mala. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Si eko gawe adna makatataid mga paras guad na makay temitem mga paras nasup man susirano tuamia kay temitem sumanga parasiran na turuong kiran ino kanu pagungker ko uriano kaya paratya niyo na taamin niyo susiksa sabab ko kiyang kiriyo. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Nasup man susirano tuamia makataytayid sumanga parasiran na matagu ko surga alimu Allah sarun seranun den makakakal. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Giyaman sumanga ayat wallah apu pengadian amir kaya si iku benar nadi kabaya wallah uban yang kasalim butis sumanga kaaden. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allah turja'ul umur. Nar ko Allah sungani na sisi iku mga langit gusungani na sisi iku lupa na si ibu pekanduda ko Allah sukkaw laula. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Miadeng kanwa mapia apagtaw apia kagmaw ko mga manusia aip suguyu so kita mapia gu ip separius sumarata gu paparatia anius wallah na umaratia yaso tiurunan ko kitab na mataan adna mapia abagyiniran so sabad kiran na mapaparatia ya nasukada kelangkiran na mga sungklid. يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Dadan akibina sairan rekano arwar sasakita ginawa na upakim bunuay siran rekano na telikudeng kanwiran uriania na disiran ketabengan. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mini kulub kiran su kahinaan apiaan desiran ketuon inun tabu su kemepet ko talia puun ko Allah guso talia puun ko mga manusia gu adna miatang kedkira nararangit puun ko Allah gu mini kulub kiran su kapakarundan giutuman na sabab samataan na siran na miabaloy siran na muungkir ko mga ayat wallah gu pepemuno oniran so mga nabi sa diuntol giutuman na sabab ko kian derwa kairan gu miabaloy siran na mimamalawani. ليسوا سواء من
أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Kena abesiran melagi-lagi, kaadna pedkutirunan ku kitab pagtawa mu untul. Apa pengadianiran sumanga ayat Allah ku mga oras ku kagagawi asiran na pepemanudud siran. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Paparati aniran su Allah gu su alungan na mauri, gu ipsu gu iran su ukita mapia, gu ipsu pariran su marata, gu pepegura durad siran ku mga pipia. Nasiran man napad ku mga bilang ataw. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Nasa din sang gulaw la aniran na mapia, nadikiran din ito mapapas, kaswala na katawan yan sukipanan ng gila. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mataan na susirana de pamaratyaya, nadad na milinding kirano mga tamukiran gusto mga watairan kusiksa wala amay tubu, kasiran mani mga tao kunaraka, sarun siranun dun makakakal. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Aya ibarat tuwi pepemegairan sangkai akawiyag-wiyag sa dunia, na lagi dundua katataguan samayaw. Amini sugat ko pero pagtawa siya limbutaniran sa mga ginawairan, na miya binasan yan ito, na dasiran sa limbuti wallah, na ugaid na sa mga ginawairan ipsilimbutaniran. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Hei sumia maratiaya, di kanu kuas sa mga bulayo kako salakaor kanu, kadiiran rekano kikesan suka paminasa, na masisingan iniran suka pakan dedemario, sabnara miya payag surarang itapuun ku mga ngariiran, nasu pagmaan o mga rarbiran lebih mala, sabnara piya karegamir kanu sa mga tanda, os kanu na penggede-gedaan niyo. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Inukan wa iyas kanunap kebebayaan yusiran, na di kanwiran kebebayaan, gupa paratian yusu kitab sa kalangulangan na igira amini tuuna kanwiran, na teruuniran, amiarat yaya kami, na igira amia kasibay siran, na pangakabeniran makapantagir kanu sa mga kemeriran puun sa uteg, teruang ka, mamatay kanu sabab ku utegiyu, mataan aswalla na katawan yan susisi ko mga rarab. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Umasugat kanwa mapia na ikirata aginawairan,
nau masugat kanwa marata, na ipakapia agina wairan, nau pentang kano gumanang gila kano, nada ami binasar kano tepo irana may tubu, mata naswalla nakatawan yan sugi iran gulaulaan. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Naguni na miya nga belaga ka apuun ko walaing ka kapag derpaan ka sumya maratiaya ko mga derpa ko kambunuay naswalla na pupukkan nga matao. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Guni amang gede-gede udwa lumpok arkano akakelekiran naswalla itu miya bengkiran naswalla sarigi miya maratiaya. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nasaben-saben ratia bangang kanu Allah si Isa Badr as kanu namita tanan na kalakni swalla kaang kanu makapanalamat. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Gune nagiingkat teruon kumya maratiaya. Aber kano di pekatiukop supana benger kano ukadna ni watlung gibu mga malaikat tapi makaturun. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Uway amay ka makatigir kano, gumanang gila kano, nagu kano iran matko gumubat sangka iya masairan, na penabangang kano ukadna niyo sa 5,000 mga malaikat mga biyaksa. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Nada inimbaal wala ko panabang arwar sa panguya terkano, guan tetanas mga puso iyo sa sabab perkanian, nada ko panabang inunta na si ibu puun ko hadapan wala, mabagra maungangan. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Kambinasaan yan susabad ko siran ada pamaratiaya, udi na peka ito unian siran, kaan siran mamakandu dada amiyam betasiran. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Da kapaarka ko keswa amay tubu, upeka taubatan yan siran udi na siksaan yan siran, kamataan na siran na da pamaginuntulan. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Narko Allah sungani na sisi iku mga langit agu sungani na sisi iku lupa. Penapian yan sutawa kabayaan gusiksaan yan sutawa kabayaan. Kaswalla na manapia makalimuon. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hei sumia maratiaya, diniu kena supiribaan, ap ketak pagi imat ketak, gukala kenius wallah, kaang kanu makaselang samaliwanag. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Napanang gila inius wapoy, asu ini tiger kuda pamaratiaya. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Guunutin nius wallah gususugu kaang kanumi pangalimu. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Na pamakuti niyo sumaapa puun kukad na niyo. Gusto surga aya kablang yan na sukablang mga langit gusto lupa. Ini tiger kumiyaman ang gila. الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Siran na pepemumagay siran ko kapakadadaya agus sumasikot. Guwitata kanaliran na ginawairan ko gani. Gumanga nanape ko mga manusia. Kaswala na kebabayaan yan sumipipipia. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Gusiran na igira amya kang gulaw lasiran sa pakasisingay. Udi nakasalimbutan niran sa mga ginawairan. Nakatadmaniran swalla namang nisiranon sa maap makapantag ku mga dusairan. Kabaad na pekada ku mga dusa arwar ku Allah. Gudi iran tetapan suping gulaw layran na marata asiran nakatawaniran. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim وجنات تجري من تحتها الأنهار أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Siran man na adna belas kirana maapa puun ko kadna niran. Gumanga surga apa pemangundes ko kababaanian so mga lawasay. Makakakal siranon. Miyaka pia abelas ko mga beraamal. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sabnara may pos kumyaw na aniyo o piyangaw ukitan. Nandala kau kanu si eko lupa. Napagilay-layan niyo wanto na imyang betadu kia akhiran ko piya makambu kegiran so mga rasol. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Giyaya na usayan ko mga manusia, guturuan gutuma ko miya manang gila. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Na di kanu kelubay, gudi kanu pembuko, kas kanu imapuro os kanu nakipaparatiaya. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Umasugot kan wapali na sabnara miya sugot supag tawapali ay sinian
nagi ito man sa mga alungan, nagi ito pakasambi-sambiin ko leto-leto mga manusia, gukagi apentoon wala susirana miya maratiaya, gumbaluin yan susabaderkan wa mga syahid, naswallah na din yan kebayaan sudah pamaginuntulan. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Gukagi sutiin wala susirana miya maratiaya, gumbinasaan yan sa mga kafir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Bani tatarima sa pagkasul kanu ko surga. Ada penmapento wala susirana miya managunta manarkano. Gudan yang penmapentos sa mga papantang. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Nasabensab naraskano nagi inyo singayoon so kapatay ko dani rumpan kitamo. Nasab naramiyay lain yuto. Askano nakababantayan niyo. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Nada ko Muhammad inunta na sugu, asab na ramiyay pos kumiyaw na anyan sa mga sugu, ino amay kamatayo di na maparang, pembakalid kano ko kakakapiriyo, nasa dun sambakalid ko kakakapiriron, nadad na bibinasan niyang ko Allah amay tubo, nambalasan din wala sumya manalamat. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Nada abaraniyawa abamatay inuntaw sabab sa idin wala ko misus surata adiyal. Nasa din sa kabayaian subalas sa dunia, nambaga namiron. Gusa din sa kabayaian subalas ko akhirat. Nambaga namiron, nambalasan nami din sumya manalamat. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Na madakla nabiya miyakim bunuay, abiyebidu sa gurumpong nga madakal. Nadasiran kalubay sabab kuminisugot kirana tiuba si ikulalan wallah, gudasiran lengak, gudasiran sangkup. Naswallah na kebabayaan yan sa mga papantang. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Nada amya belaw ya katurwiran arwar sagi iran katurwa sakad na nami maapangkar kami sumanga dusami gusumini pemalawan yami si eko okitami gupaka bekenang kas sumanga para-parami guta bengi kaming kakupag tawada pamaratiaya. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Na ini bagay kiran wallah subalas sa dunia gusumapi abalas sa akhirat. Kaswallah nap kebabayaan yan sumipipiya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Hei sumya maratiaya.
Amai ka unutan yu susirana de pamaratiaya, nama pekan dudukan wiran ko kakakapirir kanu, na kebeklid kanu ami yang alulugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Kena kaswalla itu mata banger kanu, naskania ni taralbi mapia ko pepemanabang. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum an-nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Itmu amidun ko mga puso o sirana de pamaratiaya sokalak, sabab ko kini sakuto uniran ko Allah, kuda ini turun yano nakatantuan, gudar pa iran sunaraka, ami kerata-rata adar pa udah pa maginuntulan. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Na saben-saben naratiyo manarkanu Allah sudian diin guane ko pepemunu unyo siran sabab sa idinian. Taman ko kutika aki alapir kanu, guda kanu pagayunayon ko suguan. Na siurang iyo ko uriano kia paki ilay niyan narkanu ko kebebayaan iyo. Na adna pederkanu watawa kabayaan sudunia, gu adna pederkanu watawa kabayaan su akhirat. Urian yan napiaki talikudan yan rekanu suseranu to katupengang kanunian. Nasaben-saben narapi maapang kanunian. Kaswalla imalay gagaw kumya maratiaya. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Guane ko pepemana kedegkano nada aplilingai niyo ay sabu aso rasul na teluang kanunian si eko taliku deniyo na biela sang kanunian sabuko sabab sakia pakam buku rasul kaan iyo di mi pembuko sumya lepas rekano gusto mini suga terkano at iba naswalla na kaipian sugi inyong gulaulaan. Thumma anzal alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Orian yan apia katurunang kanunian ko orian ubuku sa sarigat turatud. Apki kulub ko isar kanu kasagurumpong. Guad na isa kasagurumpong asab na ramia pakan demar sirano mga ginuwairan. Sa ipipegerangan iran swalla sak na aba benara arangan akad emeleng. Giran teron. Baad na kapaartano ko keswa amay tubuh teruang ka. Amataan asu keswa na palaya kapaar wallah. Pagmaan iran ko mga ginawa iran sudiran narka payagni. Giran teron. Au pama kaad na kapaartano ko keswa amay tubuh. Nada amabunur ketanu si teruang ka.
Aapi yang mata tagu kanu ko mga walay niyo. Napakaliudin suserana miatangked kiran su kabuno seeko pengakakalitaniran. Kakagi at tepungan wallah susisi iku mga rarabiyo. Gu kagi apinto unian susisi iku mga puso iyo. Nas wallah nakatawan yan susisi iku mga rarab. Innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Mataan na susirana miya malagwir kanu kwalungan na kaya pakam berat mo adua madakal. Na ayabu kaya gawiya kirano syaitan na sabab ko sabad kudusa amyang gelebekiran. Na sabin sabna rapi maapan siran wallah. Kamataan as wallah na manapi amatigr. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Hei sumya maratiaya, obaka numabelo ya lagi dusirana de pamaratiaya, gugi iran teroon ko mga pageriran, igira amin dala kausiran ko lupa udinami perang siran, au sisi isiran raketano, nada mamatay kiran, guda mga bubunukiran, kakagi ambeluin uto wallah akasendit si iko mga pusuiran, nas wallah ipepengwiyagup sebab ko kapatay, bus wallah nasugiin yung gulaulaan na pagilay niyan. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Na ibeto maperang kanu salalan wallah, udi na matay kanu, na mataan na sumaap apuun ko Allah gusulimo na tumu adi supupeni mo unirana kakawasaan. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. Na ibeto matay kanu, udi na maperang kanu, na sidin ko Allah iplimudan rekanu. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Na sabab kulimu apun ko Allah na kaya pa kananawang kasiran. Na umya balui ka amakras sa matgasi puso. Naginatang kairan din kumliliutar ka. Na maaping kasiran. Gupang ni nakasiran sa kada adusairan. Gupaki pupaguda sa kakiran ko penggulaulaan. Na amay ka matges ka susuan. Na sariging ka swallah. Mataan na swallah na kebabayaan yan suki sa sarigun. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Amay katabangan kanu Allah na da makapagesr kanu, na udi kanu niyan tabangi, na antawa asa ni makatabanger kanu ko urianian, na subu swalla isarigi umya maratiaya. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Na dipatut ku Nabi Ibn Dunsian, na sadunsan Dunsian, na kaawidan yan suinin Dunsian yan kawalungan na kiyama. Urian yan na ituman sa tarutop ko umanibaran yung wasuping gulaulan yan sa disiran kasalimbutan. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أفمن اتبع رضوان الله
اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Ino so tawa kidegian so kasusuatu Allah. Belagi du tawa miaka kulukug sararang itapuun ko Allah gudar paian sonara ka jahannama mikira tarata akebulusan. Hum darajatun 'inda Allah wallahu basirun bima ya'malun. Sirana miya mangedeg ku kasusuatu Allah. Adna mga daradatian si ko Allah. Naso Allah na pagilay niyan sugiiran gulaulaan. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Saben-sabenara ini kalimu Allah sumia marati ya guni apakatin degenian siransa sugu pedku mga ginawairan. Aka pepengadian yang kiran sumanga ayatian gu pepekas sutikiran. Gu maka pepengendo ukiran ku kitab gusu hadis. Kamataan amya belui siransa pagenaya titu mata tagu ku kadede gemapayag. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Eno akagi masugatkan watiuba asa benara mini sugat yu kiran sukatata kepanuto napi teru iyo a inuway mapenggulaulah teruangka. Askan yan na puun ko mga ginawa niyo, kasabab ko kaya sorangan niyo ko suguan o rasul, mataan aswallah na sulang mantama nag-uusiyan. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Nasutiu ba amini sugat terkano ko gawi iya kia pakam beratumu adu amadakal nasabab sa idin wallah guanian mapentus sumya maratiya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Guanian mapentos susirana mimu munapik napi terukiran asong kanu sie napakim bunway kanu salalan ku Allah udi napangereng kanu napi teruiran au katawi ami ikapakim bunway namataan namunut kamir kanu siran si eko kakakapiri sa alungan uto na lebih marani sirano na disu paratiaya giiran paki teruk kumangangari iran sudah kumanga puso iran naswallahi lebih matao ko pagmaan iran. Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Siran na pitiru iran ko mga pagariran na mitatalim bagak au inunutang kamera na disiran mga bubuno teruang ka arnan yus sa mga ginawa niyo ko kapatay os kano mga benar. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nading kaden terima asusera nami yang peperang salalan kola iba miya matay. Kena ka mga uyag-uyag si eko kadna nira na pepegeperan siran. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Mabebebeyasiran sabab ko kaya begikiran wala ko kakawasaan yan. Gup kebebeyasiran sabab ko siran uto ada siran penkiran rautan.
apad ku kia gana taniran, da apangan demiran, guda amim buku iran kualungan mauri. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Kebebayasiran sabab kulimu apuun ku Allah agu gagaw. Kamataan aswala na dinyan pagilangan subalas kumya maratiaya. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Siran na tiari mairan swalla gusto rasul. Ko oriano kini sugat kirano pali. Naad na bagyano mipipiyip ya kiran gumiyaman ang gila abalas salbi mala. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Siran na pitero kirano mga manusia. Amataan na sa mga manusia na sabnara pitempo-tampongang kanwiran. Nakalak ni siran. Nabakiran dun miya kauman sa paratiyaya gupiteruwiran. Aang kosang kami wallah gumia kapia-pia asas sarigan. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Nami akan belingan siran sabab kulimu apuun ku Allah agu gagaw. Sada siran masku marata. Gukiaw nu taniran suwe kasesuatu Allah. Kaswalla ikirik ku gagaw lebih mala. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Mataan nagyutudun man so syaitan ay pepengangalakian so mga tabangayan. Na dinyo siran kalakan. Gukalakan ako niyo. Os kanuna mapaparatiaya. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Nauba ka mapakambuko o siran na pepegura-durad ku kakakapere. Kamataan na siran na dadna mibinasairan ko Allah amay tubu. Kabaya wallah ada ami senggay niya na bagyan nira na kipantag si ikwahirat. Guad na bagyan nira na siksa albi mala. Inna alladhina ishtaraw al-kufra bil-iman lan yadurra Allah shay'a wa lahum 'adhabun alim. Mataan na susirana ini pamasairan ko kakeperso paratiyaya. Nadad na bibinasairan ko Allah amay tubu. Guad na bagyan nira na siksa amali pedes. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Na didenteng kapausiran ada pamaratiaya uba suka pakalalana tamikiran na baaya mapia ko mga ginawairan. Kaayabu kapakalalana tamikiran na ansiran maka pepemaguman sa dusa kaad na bagyan nira na siksa apakahina. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Daku betadu Allah ibanian derai nonan sumia maratiaya kumam betadiu. Taman sadinian misenggay sumarata puun kumapia. Guda ku betadu Allah ibanian rekanu pakai to kawi sumigagaib. Na ugay na swalla na pepemili ko mga suguyan sa kabayayan. Na paratiaya anyo swalla gusto mga suguyan. Kau paratiaya kanu kanu pananggila. Na adna bagyan iwa balas salbi mala. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Naditeng kapausiran ay pililigtiran su ini begikiran wala ku kakawasaan yan. Ibe kiran uto mapia. Kena kamarata kiran uto. Kaitugur kiran din su ini peligtiran sa ikwalungan na kiyama. Narkwalla su mga paningganan ku mga langit gusto lupa. Naswalla nasugiin yung gulaulaan na kaipian. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Saben-saben ramian guwalla soka turu usiran api turu iran. Amataan aswalla nap kemermeran. Nas kami imanga kawasa. Isurat amidin supi tero iran gusukia pamunwa iran ko mga nabi sa diuntol. Gup tero unami at taamin niyo susik sa apakatutong. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Giyutuman na sabab kuminiw na mga limani wadusa. Kamataan na swalla na kena abasalimbut ko mga urip niyan. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Siran na pitero iran. Amataan aswalla na inisugu iyan kami ada aperat ya anami asugu taman sadi kami niyan kawitan sa korban. Akin sekalian wapoi terwangka. Asa benar amini taling umar kanu umanga rasulam yaw na angkos o mga rarayaga karina aguso pitero iyo. Na ino niyo siran pemunua os kanu na mamataang kanu. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Naupakam bukag kairan. Nasa benarapi akam bukag mambus sa mga subu miyaw na anaka. Aminit taling umayran sa mga rarayaga karina. Gusto mga kitab. Gusto kitab miya kabagay sa sindaw. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Umani beraniawan na pagkataam sa kapatay. Na ituman rekanu din sa tarutop sa mga balas rekanu sa ikwalungan na kiyama. Nasa din sa pakawatanan ko naraka gupakasulun ko surga. Nasa benaramiya guntong. Kada ko kawiyawiyag ko dunia inunta na matag sagada kabimbana na pekalimpang. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Tiubang kanu din sa kung mga tamo kayo gusto mga ginawa niyo. Gumataan na adna kinagiwa pagkapoong ko serana piya magang ko kita bamiyaw na aniyo. Gupagkapoong ko serana miya manakotwa ringas sa amadakal na upentang kanu. Gumanang gila kanu.
na mataan nagyutuman ipamutusan ng mga ula-ula. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Gunia tarimaan wallah sumaylo tadiin di kusira na piyamagang ko kitab na piteruian. Mataan na payagan yu dinuto ko mga manusia. Gudin yu to pagmaa na inilabadiran ko oriano mga likudiran. Gwini pamasairan sa arga amay to na miya karata-rata so piyamasaan iranon. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Dingka denteng kapaso sirana isusunuriran som yang gulaw layran. Gup kebebayaan iran nakipembentug kirang ko dairan manggulaw la. Nading kasiran denteng kapako kapakawatan ko seksa na adna bagyan nira na siksa amali pedus. Walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Narko Allah sukapaar ko mga langit gusto lupa. Kaso Allah nasulang wantaman nag-uusian. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Mataan na adna matatagu ko ki adna ko mga langit gusto lupa. Gusto gi ka pa kasembi u gagawi iya gusto daw. At itu mga tanda arko adna mga sabutian. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Asiran na tatadmaniran swalla agumaganat siran sa muuntud siran sa miigas siran. Gupipimimikiran niran so ki adna ko mga langit agusto lupa. Giiran turuon. Kadna nami dangka ini adna sa bailang. Miyasuti-suti ka napakalida sa kaming kakusik sa kunaraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytak wa ma lil-zalimin min ansar. Kadna nami mataanas ka na sa dun sa pakasuludin ka kunaraka. Nasa benarapya karun dan kaskanian. Kada abagyan udah pamaginuntulan ang mga tabanga. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Kadna nami mataanas kami na adna piyang makinagami pupunanawagay pupunanawagyan so paratiaya sa paratiaya anyo so kadna niyo na piaratiayami kadna nami napiangkar kami so mga dusami gupukasangkar kami so mga karataan nami gutangan na kaming kaapad kumipipiyapia. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Kadna nami gubagan nakar kami so inidiyan di ikar kami aming gulalan ko mga sugu ka gudi kaming kapakarundana sa ikwalungan na kiyama kamataanas ka na di ka pendurat ko waktu o diyan. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amal 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Na ini sembekira nukadna niran. Amataan asakan na di ko pagilangan so galebe ko minggalebe karkano amama udina bebay. So sabaed kano na puun ko sabaed. Na so sirana miya manugalin. Gupi makaawa ko mga ingdiran. Gurini nga sa siran makapantag kulalanakan. Gumiyakim bunuay siran gumiya perang siran. Napukas ang kokiran dun so mga karataan iran. Gupaka suledeng ko siran dun ko mga surga apa pemangundas ko kababaan yan so mga lawasay. Balas sa puun ko hadapan wallah. Kaswallah narun sumapi abalas. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Uba kamalimpang ugi ikasurum beling usiran ada pamaratiaya si iku mga inged. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Matag sagada kapipia ginawa amay to. Urian yan ayadar pairan na sunara ka jahannam mikirata-rata akadna. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Ugaid na susirana miyang ungunutan ko kadna niran. Naad na bagyan nirana mga surga. Apa pemangundas ko kababaan yan so mga lawasay. Kakal siran roo. Apa na nakawa na puun ko hadapan wallah. Nasusisi ko wallah na ayamapia abagyan umipipipia. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Namataan na adna pedkutirunan ku kita bataw atitu kipa para tiyak wallah. Gusto ini turun rekano, gusto ini turun kiran. Mangangalim babaan siran ku Allah. Diran ipumasa sumanga ayat wallah sa arga amay to. Nasiran man na adna baginiran na balas kiran si iku kadna niran. Mataan as wallah na mag-ani itungan. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hei sumia maratiaya, pentang kanu, gupaki tubayu wakanu sakapantang, gupaki tembeda kanu, gukal keni Allah kaang kanu maka deeg.